Sipian Mesan Pepadu karya Haji Amrullah. Mesan lek makam peraya, makam sesela, makam rinjani selong. Mesan lek segala makam papuk baluk suku Sasak. Bertekad sekuat malaikat bila bantel rakyat lengan kejam penjajah laknat ganjah letik martabat bekelek besipi alus ngadu tiupan angin kekelam anak jari nuna denda tati bayi balokku sekabehna pada ingat dah si nang ketinduk lek bawa Jepun sini ragana tepung 15 si memis Belanda tandas belah bosang bedah tetabas si sangkur Jepang serminang langsung ganas perang lawan tahu penjajah cingakin tolang daeng berjeringkang tian kerong rakyat tahan lapar selaku si kenyang ke nyari lek bawa Jepun sini berbahasa ngelek air matengku saksi yang kelampan bayi balokku seplak perlakuan semetona marak kelampan penjajah berkuasa lagu den amanah pentingan diri mau serakah reke ngota pita mangan lek bongkor semetona sak lapah ingkar sumpah pada saling kapong tutup masalah kadu sejadah ngeleot ngelinting marak ulah kuasang nafsu ngadu jurus punya lagu separuh datang ke Mosku si muringat mungku dengar kisah anak jari bayi balukku si iruk mentadah releru seantero rakyat lapah mu ngadilin ndekna berat sebelah berusaha jadi anggumi sasak ini gemah lipat sikap tegas tegap hutang di atas sifat abe abayang macam melong todok lewat sak berusaha nikah jalanin lombok niat polos tekad Peter Rede nenek sak maha kuat wah